juah membanta kerina saitun japa pe kita ringan maka genduari bengket kita kubas sermon bahan pe anta guna minggu tanggal 10 Juli tahun 2026 menda ija MK bahan ogenna ibuat ibas Heber 10 ayat 10:5 10:6 jenda kogeken bagenda nina katana makasih sekelah puji-pujiin mandi bata katawari pe si jadi persembahan ta arah Kristus persembahan arah babah singakui maka ia kap Tuhan ula lupa rebahan si mahuli dengan si sampat-sampatan sebab si persembahan si ngena ate di bata sehijenda bahan tandai temana maka persembahan si ngena ate di bata tujunna gelas saitun ngangkai maka puji-pujin erbahan si mahuli si sampat-sampatan persembahan mandi bata si peduakan gelas saitun ergiah-giah rende nampati reserbahan si mahuli ya jadi membanta kerina saitun si kelengi Tuhan adi ngerana kita karena persembahan ningan mandi bata terpikir kita rusur kubas materi nahkan persembahan man Tuhan tapi arah bahan tenda persembahan si ngena ati di bata singenana keltena karena dirinta rikut ras pengakunta nandangi Tuhan maka ia Tuhan bagai perikut ras perbahanan ta ras puji-pujin taman bana si makergana memang persembahan material pe perlu tapi ergana kap di bata perbahanan ta si mahulie pertobatan ta, pengakun ta, ras ngeluk si sampat-sampatan, rende kita muji Tuhan, ergana kap Tuhan, perbahanan te, geluk te secara totalitas, si persembahkan man bana, asangkan materi ndai, amin ape materi ndai, pe perlu. Engkai maka bagi, memang ada bas kitab Heber, si paling itekankan ke bas kitab Heber, maka Yesus ia katakan ni JM kap imam simbelin imam agung si beliden asangkan imam simbelin na baspadan sindeka imam Melkisedek engkai maka Yesus katakan imam agung tapi imam simbelin rekitekan nai baspadan sindekah adi igejap bangsa Israel dosana maka isuruh di bata baba persembahan du ke rumah pertoton kambing tah biri-biri desken man imam gelah ipersembahkan nabas mesbah rumah pertoton ya loken Tuhan persembahan ia lemina dosa jadi kurban pengalami dosa si peseh tapi bas Yesus Kristus sebagai imam agung gua maka gundari lanai pentingkan soal kambing tah biri-biri rekiteken imam agung bas pengertina maka Yesus Kristus sebagai imam agung ia jadi anak biri-biri jadi persembahan guna nebusi kita
Jana ia ka imamna. Jadi ia imamna, ia ka korbanna. Eme ibas kematian na iuruk Golgota. Ije yai korbankan bagi biri-biri dai, waspadan sedekah dai. Jana cukup sada korbane nebusi kita kerina. Mulai bas penebusan nanari sekali kubas wari pendungi pagi kerana kedua kali kan kerina kala sitek mengimani kematian ne ras ngalo kenca ras ngeluh bertobat muji ia eme sah man banta persembahan nandai. Jadi maka genduari kita lah nai boenda gelar nama biri-biri, maba kambing ke rumah pertoton jadi korban sebab Yesus enggo jadi korban penebusi dosanta, cukup si imani kematian ne sebagai persembahan si nebusi kita, si imani geloh bertobat kita, si puji ia, si pakai pola pengorbanan ne guna ngit geloh si sampat-sampatan bas kegeluh nenda gundari persembahan ta sueras temanta. Jadi maka begini napi Rasul Paulus persembahkanlah totalitas geluh ndu jadi persembahan sing geluh sebab bagaimana harus nakam persembah mandibata selaku makhluk si rukur. Jadi totalitas geluh ta rende kita muji Tuhan sebagai pelampiasan mulsak bersyukur tanari bas pusuh tanari puji-pujiin man Tuhan ibas meriah siakap engko kita itebusi ne bagepe ngaku babah tani nandai maka ia di Tuhan nandangi kegeluhan ta jenari sidahkan geluh pertobatan si kelengi di bata bas kegeluhan ta si kelengi git si sampat-sampatan ni nandai bagepe tentu ibas pekena-kena alam bas kegeluhan nenda si ngena te di bata me persembahan si ngena te di bata jadi alu bagedage gundari lanai kita maba korban persembahan ke rumah pertoton tapi cukup geluh ta enda sindaskan man bana bas geluh pertobatan janah tandana kita geluh pas pertobatan da meriah usur siakap rende muji Tuhan kita mulsak bas pusuh tanari kriahan rersura rende kita ngui tebusi Tuhan. Jadi kepeken kita enda iselamatkan labo perban kini ulinta. Tapi gua kita perkuah hati di bata. Mulai kita ndubenda buku dosa, lanai kita ngasuk mulai hibana bas dose. Reh Yesus jadi imam agung yang menjadi dalan keselamatan ta, yang mengikorbankan na diri na sebagai imam simbelin jenari si imani sah penebusan neman banta alu bagai gua dagi bersyukur kita si sehken persembahan ta si mengharganan dai emekap git kita muji-muji ia bas kegeluhan ta tanah bagepe si persembahkan geluh ta dalam erti geluh kita kelengi di bata, geluh kita si keleng-kelengan dak si dalankan telu tugas kalak sitek bas kegeluhan ta kaye MK berberita si meriah si gelari marturia bagi penggeluh kita si keleng-kelengan si usur si singatkan sebagai diakonia janah bagepe si peteguhi persadanta ku di bata ku datas si peteguhi persadanta sesama kita si keleng-kelengan kita adu bagedage geluh tenda emkap jadi persembahan si meherga man Tuhan. Jadi kebetulan bas bimbingan aku kan nulis bimbingan untuk minggu enda maka
metode pe ante daim ka metode studi kasus, maka jenda pe lid kuban sada kasus MK sekala kerja tapi rehni anak Bruna gua kap ndu kalimbu bu bicara lagi ya kami reh tapi galang-galang ban kami persembahan kami entah pe pertama kami sumbangan kami bas kamar kerja gua kap nduni megelut kalimbu gundai nina ergan gua kap kena asangken sumbangan si melala janah dahine kari maka metunggung radat jeke na kirina maka teku malam ni nartina ergan kap kalimbu buah ndai kehadiran kirina anak Brunei asangken sumbangan situna di bata pe begeng perlu nge kita nahkan persembahan bes gereja indah tapi jadin ati di bata adik kita ngeluh bertobat reku iya totalitas geluh ta muji di bata asangken persembahan tangan ca reku gereja kita lai dah idak tentuna kitik ukur Tuhan adi bage maka persembahan singan ati di bata dirinta raskrina totalitas geluh ta potensinta talentanta kapasitasta kerina si pake guna muji Tuhan ras kita toto bujurisakan kami man bandu Tuhan kam masu-masusa karena bahan peenda gela jadi referensi kami tambah-tambah penggerjapan sidik bas kami kerina maka singenana kala tendu persembahan kami MK geluh pertobatan kami desken kami geluh kami man bandu surah-surah dua dalankan kami janah kelenging kami Tuhan begepe sekeleng-kelengan kami sadar si debanna singena tendu maka bagem ertekat kami maka sehken kami persembahan singenana tendu arah kerina kegeluhan kami bas gelar Yesus Kristus pengasup kami ngerenungkan terbagasan karena kata indah. Amin. Jua-jua membantah kerina